Kama jana mfano. Ukule ndawo yako nene. Ukule ndawo yako. Bona ngwana sikubhala incwadi. Lo ngayisala. Bekwenza iprint out eyikhonethe umuntu babe ngacommunicate. Ukuthi lo wayesebenzisa ifoni kamama kalo. Ukukhuluma la. Yeka mama kabani. Ngalo mfana. Still kuyafana naye. Sangasathi iprint out nje kamama kalo nesisho. Yeah. Ifoni ka lapha ayicatshe khona. Ifoni besebenzisa kamama nalo ukukhuluma la. Mama ufone yako ngiyazi. Iye bibuya lapho kuthiwa khona ichiwa ku charge. Inamba zona. Mana sikubhala incwadi print out eyikhonethe. That's the only way. Kanti lo wona wasufuna umbulala yena. Azange so. Angeke ukubulala. Tonke abantwana. Sahlangana erenki. Iphathisa izinto amala umntana ebuyele emuva. Ngikho kuba bone ngakwenza khona erenki. Azange ubabona yena lo wani. Kwelo mamoto. Siswa. Yo kathi ngoba yisithilo. Sunga jamani kutona mama. Lo wafika erenki lo. Wabona umfana mina kade ngisanda ukusuka kumfana. Masahlangana ethona abantu nakazohamba erenkini ngathi umfana lo mama erenkini. Umfana wazomphuna ukuthi lapha sesi lande umuntu dodana sesidingela abantu lapha erenkini. Umama uyakwazi konke kunokwenza khona. Uma singafuni ukusisa kade lo ngoma ukuze yena uyacasisa ukuthi uhamba njani. Umfana ukuna. Sibona. Amangolo. Ngabe ngisho yini miglezi. Kodwa windebeni ungubhengeni. No washi. Kaita sisi. Lewadi. Kaita kuringa. Asa watu sisi. Ndakasanga na huko leo. Waka tenga onshakira wana. Hii kwa indi kwa nara. Wainzi kwa abantu bathi ndo pandakatiza ngizona ukuthi kuhamba. But I'm sorry mom. It is not clear. Ukuthi kwai. Andi ndiwo wayivepo eyewitness yacho. Sikuti kwai ndakasangana ndati What actually happened chi chakaitika? Wakasvika ndiri murengi. Vakandiona ndiri murengi. Vakabva vakasudzoka. Vakaudza conductor wekombi yandaida kukwira kuti uyu toda kumubata. Conductor anonzani? Anoitondi. Akaudza kuti chi? Kuti toda kumubata ndotsvaka vanhu vakwanarana vaitovepo ndikatova nongedzigwa na conductor iyi vanhu. Conductor anonzani? Anoitondi. Iyo conductor ndiye akaudza kuti urutsvaka vanhu? Anokwanisa kukupura conductor. Answer. Ipo vandisi. Aiwa party wakambanga. Because anona dichi. Izvika. Mambo vaisa condition yekuti kuendiwe kwekoneti for print out. Inyaya yekutsvaga umbo uruzize. Izvozvo futi zvakaitika nditika. Hatingazvishandi. Just until and unless anditika we gather relevant evidence nendikanikiri neumbo kuti zvakaitika here. Hatisi kuti handina kuitika but hauiti paraphrase kana kuti chinhu chakaitika uripo woti kwai uruziza waita zvakanaka ukati akaudza conductor driver ndiye akakuudza anove munhu anowanikwa saka kukuudza kwaakakuita anofanira futi kuti maudziro waakaita umunyengerere akwanise futi kuuya pano ndo parudiwa umbo hwacho hwezvakaitika kuti ahotsanangura kuti aichokwadi handiti kana kutoita dzimwe nzira dzaangakwanise kuudza mambo kuti haakwanisa hake kuya pano but izvozvo zvakaitika ndo zvatoda
It's okay. While we gather requisite information, Sataula with the secretary. Tabula Nura is someone is watch Agatara to Arunga. Oh, this is something sensitive. What they are and we will be wrong because you are react Vanya. Atina kutoka react that it's wrong. Uda ndita benze ndikati kusvika parengi kuri wrong ndati kana wakazviita kuti ureact panyaya iri kudari it's wrong kana wakazviita handi kutsvaka umboti uda kuona kuti wakazviita kuti hauna iwe woti kwai kusvika parengi pane munhu anoratidza kusvika parengi vanhu vangani vakasangana parengi sei vasiri muno vanhu vakasangana parengi Yo chitiko. Saka orutala na pana kulo. Pana ora yako. Indaba yako. Apana kule kuti na maya mnodana. Moya mira. Mama wako kutala mno. Mira. Kutala wakati. Wewe ndio. Avanda kwa. Alo mama wako. Atwa irenda indaba ngayikibo. Karabazi. Wena mama indaba ngayini zuma. Ndo wanza naye kaya ngangithatha ngicela kwenze ngihambe ekhaya ngaqedile round ngakafika. Ngayovale round ngimele ngikhangela ukuthi ngihambe ekhaya. Angeke ngihambe ekhaya ngingakabiseli izimali zabantu bawuthi ngibalekele imali zami. Yiwohlala leyo. Lake latsaya ulikhonsayela le ndoda. Ngithani? Lake latsaya ulikhonsayela le ndoda. Why? La ikabuyi kamfoneli lami ngabona ukuthi kamfoneli kangidini. Lokho esasuka edale vele kaza kakhulu lami into ayikwanisa ukublock line. Ibenza. What do you want, Upload. What do you want us to do? Kates source. Ikhali. If I as in journalism. Hello? Ungazilona samfuneni. Manje uzakwenza njani? Bahlale lo mntwana. Bosa yabona ukuthi ukhatheza nje thina sizakubhalela incwadi ukuthi uye dinamalokuze lamachata afu. Badonga sitha samfuni manje. How best can you want us to assist you? Ngapha umsese. Akubani? How do you want us to assist you? But we also have some fun. You don't know my symbol. Simple that is. One also has some fun over the law. It becomes monotonous. Uhlala umuntu. Bahlala bonke la. Hlale lo muntu. Baba ngingafika endlini yami angihlale lo muntu. Ngibuze lo ibhanga lo. Ngihlale lo muntu mina. Bathi nangu uyatsho. Ungakho okwahlala njani? Angikwazi. Awubayisana. Angikwazi ngoba ngamthola emkhulu engaka. Angikwazi ukuthi kungiwa ungagula ngoba. Umthola emkhulu engaka. Wena mnyango. Ngizedwa. Wena.
ngoma la samfuna ufuna ngisho. Hlale kahle Pressure siyambhalela incwadi. Econet. Ukuthi wayesearcha i-communication lechuni. Ya but imfana namanje usuyitha uchafa zokashada. Ngathi umuntu afimbile. Loko la ngwara para ukuthi mawubatho phaka. Awusunuka nake. Awusunuka nake. Noma nanga sebona sizabaho. But leo ngabatho. Majira mina sisura ya ibatho. Uzotha utamuza sabu. Lena ora takuzichuno. Akula zimemfana sina balumekana ba maskana. Ukuthi urutha zakala zili izevaris. Iya izo katas. Ukato phusa kwazona ukuzodala lemkazweni. Asazi madoda nazo. Ngicela ukubuza. Ngomla. Nxa ungahamba sithi ngihambile eConnect. Washela i-communication lomfana lo whether ngeyakhe ifoni kumbe ngikamama walujaha uthini ngayo ngakho. Uswele khona. Kuyenzakala ukuthi uswele. ngazi makule kunayenzakala uselala Baba ukuthi wayesebenzisa ifoni kaPamela. Iko ngutsho ukuthi kulapho ukuthi nxa usithi wena wayesebenzisa ifoni kaMama uhambe eConnect ukuswele pho ubususithini njengoba ukugijimela ukuthi uthi wena umfazi kawusamfuni ungakabambi iqiniso lakhona kumbe ubuvele ungasamfuni. Hayi phela solikho ngoba nawo ngihamba ukuthi ngawamphunyo phela wahamba. Bese lapho wajela isihlobo sakhe ukuthi kuyevele engasafuni. Ukani? Yena. Umama. Ehlobo sakhe ezizokutshela. Ngimdinga ngesikhathi ngimdinga ngafona kodwa hayi uthi yena ubevele engasafuni. Ungaphi kwendawo? Ubochithi. Abantu balejela siyakwazi. Hayikho ukuthi balejela. Mbuze umuntu wayaqasha kobani? Wahamba wayacatsha kobani? Okwangenza waqasha kwasisiko thina sathi singena koBhamani. Yumuzi esaqala ukwazi. Sibathatha njengabantu ngoba mabala bakondlovu. Mayiguru yikho lapho ngihamba khona kwakungena kwenye indawo lapho ngangisazi khona. Ngangiyabuya ngazinye egangeni. Fike pamsoro imam. Pamsoro. Nisata ngakubunza baba. Baba ithi sabo. Kuzwara kuno pari. Mukomana rugara kukwezvi. Mukomana uyu Paris rugara kumba. Kwenyu? Rugara. Angovera chigara. Right. Iyo mhosva haisi yenyu asi inoda kuti titseketudze kuti tione kuti izvozvo zviri kupomerwawo tozvisiyira papi. Sezvo uyo achiti ari kuramba achidara newo uye varugara vese. Muri chengerawo here mumafambiro kuti mukomana? Zvakanyanyisa. Muri kuona sei? Muri kuti chipa ne? Handizivi hangu kuda sababu pamanogona kuti nzvenga. Sekutora chokwadi hapana chinhu chandakaona. Vanotouya vachishanda kwaanoshanda pachiclaim changu. Vanogara mumashopu kuseri kwekwangu ito. Chidziko. Varikushanda muclaim mako pasina connection. Ayo, vanga vachigara Iwo choona paneli. We are not being fair. Someone has to show what you do. Mwana wako arikukwira mkazi wake. No. The fact that wataura iwe supika mapoints. Wataura kachana muclaim chako ashanda sani. Amkazi wemunhu. Makombe. Hatiri zokupedzerwa time apo. Chapezera isusu chitiko chapezera taita all judgment.
uyu mfana uyu akauya nenhaura dzake dzekuiconnect do our own judgment because iwo watotaura watatoshanda kuclaim chavo washanda sani mukadzi womunhu waunoziva iwe kuti mukadzi uyu agara nenyaya nemufana uyu waunoziva iwe uwo wamuentertain saka unomuentertaina sani madhodha ari kuuzwa inena unomuentertaina sani iwe ai wakapa iwe chitsiko chitsiko tiri kutaura tano uyo achishanda sani wazveka iwe pane rift yaunoziva yaugara uchiziva iwe unomugamuchira munhu iye ungasabuyila ucatshange ukuthi ulomuza lo mntana uzwana iwe chitsiko mfana wako uyu andinga nyaya nayo unokuda kuramba but inini powers well vested in me. I will do my own judgment. Quite a nice. Because I don't know when I'm paralleling looks and I print out. You know, never for services. It's never good to see go to that fantasy. I'm one. You put one off where you want to quit them because the moon. I didn't know what else is wrong with Chico. Chico, Yasham Saji. Chico Saji. Because the moon is private property. Eh? It's private property. We are not the guy named Sakwa. Call Kare. And they will chase this one out. I'm telling you. Ati go to Garana, who was Zuna, Parushun is going to Chicho. Ati go to Garana, who is Suzule, Mudunu, Richard as our roommate. I know what I want to say, oh, Dogan for the Rogan, Monaco, what's our name? That's all I want. I know what I want. Took Garana, new day out. Then I know, Mangano, who rang Musha, Tirizos. It's never fair to see we were. What's our scanning? It's never fair to Monaco. I don't feel Mamka Zomunu, more Varavara. In our I so pension and I. Tagawana, Wanda, goes out a tongue and goes Tagawanda, sell you a fig. Seven or I watch what I wrote, such a for. It's never good. I shall see the Junu. Could I find my Shingakas one? Oh, the whole artisan. When that Teramunu, when that Teramunu, always that by the rift. Omita tena. Saka wana wodi. Hanaye makombe. Wodi. Pozi sutu kutawaraka. Kuti iwo da wana ti problem ania. Iwo chase out. Iwo zoro tansana pa claim chako. Iye wacha ruta fungizwa mwana wako yeye arubuzwa arukara naye. Saka mfana atopusa. Akambozore kikuruisa yako dai nandirini. Dato ruisa chete. Dai nakatoraya kutosaka vanhu vakure kure kutoraya. Ndoba zvinobva hayi madhodha ifuze sibone iqiniso ifuze liphume iqiniso lo muntu amthuonara umnama ndebo umnawa lokuze uthini manje ndebo so ngatshela ukuba uthini semthu wakho na ufuna uthini etshontsha ngalo angigcina ngoba emigcini emphalibusela wakhe kayiqeda indaba zakhe zokusela solwana mama lwana angekala right ukuthi amgcini bawolwana ugcina umuntu omazi ukuthi ule problem so ukuthi ubaba lo nguye le problem nguyenza konakale la uyena lo ngoba iviri le bara yami yena nguyumfana lo wamphayo iphampi iphampi yami wahamba wayithatha ngikhaya wabe wabathekisela esisebenzisa wayithengisa ungakwazi ora kumakombe bamsoro phampi ejiko ngawuthengisa ungakwazi ngasho wathi bathi tsiko abe thathi namba bathi tsiko baba animondise ukuchiche muri mkwasha inini ndichiche muri mkwasha mimi rubazukuru vangu vakwachitsiko kune hazvadzi yangu yakamaswanda uyu anobereka vana uyu vana Peter inini ndiri muzukuru wenyu asi imimi muzukuru zvamakaita mutiwa kuti kune nyaya esindota kune ntutu kunukwasantumwa nela kune ntutu moti asati taona
imozomutendera uyu futi kuti azoshandira futi pamba penyu mwana aripo iwe vechifungidzira kuti pane nyaya vari kufungidzira ndeti dei musingamubvumiri kuti aswedere. mirai ndigotaura pano pandiri kutaura panoshanda madzimai anoshanda vari vanhu vakawandisa. mai ava mukavaudza kuti kumba kwangu havatsiki kumba kwangu vabvudzi vari pano akati kumba kwangu nyange vakagiga matombo vakachera matombo avo havaudi kuzoshandira kumba kwangu havatsiki kumba kwangu kuno kwandiri kutaura kuti ndo kwavanoshandira inzvimbo inoshanda madzimai ese vanhu vese saka ndinovadzinga kuti bva ipapo inzvimbo yani mumuclaimemeri mokwachitsiko inzvimbo ikoti kwachitsiko dei mamudza kuti aiwa iwe muzukuru wekudai wemwana wekwanhingi muroro kwanhingi iwe chimbobva panapa mukavabvunza kumba takati isu havachagigiri kumba kwangu ira vachauikwa kushanda ipapo chimbobva moziva kuti inini ngakoka omwe kuti mwana wangu prey akapinga ari kufungidzikwa kuti akanyenga mukadzi wanhingi chero ngaita huma ndimushedzi muroora we kuti iwe pangu handikudi because kutonzi ndokushedzera mwana wangu imimi demaona kuti asezvo kune nyaya iri kufungidzirwa kuti uyu muroora uyu nemwana uyu vari kufambidzana demangavati iwe geta we buda panapa nyaya dzako dzotanga dzopera kuti mugare muri safe datini. asi munoona kuti inzvimbo yekuti panhu panochegwa nevanhu vese indikandopinipenda munhu wekuti ini handina problem vachitsikwa chero vanhu vakachera vanhu veazvati imbavha vanhu vechichera vakawanda imbavha aiwe shamani chimbosuduruka pana chimbosuduruka pana chero chakawanda se 3000 iwewe chimbovha 1 chimboenda kusaiti uku ukupana pani handiti kubona ndichazo kushedza hangu pamusori makurukuru aiwa ezvinoka hapana kuna nemhosva ne but mhosva ichakobatiwa zvichienderana nekuti mafacts anorekera kumhosva abatani. This is why here mambo zvavahwaka asi zvamakutsanangura mambo zvavahwa ndezvekuti mati mupremise ndemene ndo zvavahwa vakasumuka mazvo ndo zvavanzwa vanzwa izvozvo vanga vasina kutarisira kuti imimi muri accused because kuva accused imimi ka muri baba imimi muri muwedisa sabo handiti zvekuti even matongero enyu amunoita umwe munhu ndo amunofa kungoita mwana wenyu because nyaya inenge ichingo imwe chete maparigo emhosva mamwe chete mutemo auzochinji nekuti ndiani. Saka zvisiri mambo choro vanhu in general vanenge vakangotarisira kuti imimi zvamuri accused against uyu nekuyanditika munofanira kungomudistance in a way kungotsvaga kuri kutsvaga kuzvichenura pachiri kutsvaga zvimwe zvakawanda right. Ngembuze futi iwewe kushopu kwaunogara zvinhu nekwani kunonzi kwani ko zvirikutaugwa nauyu kuti unenge uchigara nauyu handiti iwe pashopu ipapo unoparogara nanani aisi shopi one room ndikuti panogara nanani panogara vana varipo vamwe vanogara togara nawe pano anonzani vana maitangi anani vana maitangi amaitangi uye anombosvikako anosvika usiku achinditsvaka asi masikati asviki anosvika usiku womuona ndomuona nomuona usiku ndomuona usiku vamwe vanhu vanomuona vamwe vanhu vokuudza kuti anga achikutsvaka asi ndienda muona anenge akuvhunza kuvani vavo aiwa anenge achingofamba chete chino changu icho tikosi asingasviki masikati ndakatarisa ndizvoni ngasvike masikati usiku ari kutsvake muneto ndiyamunhu mati anosvika usiku yavuye busuku ekudhinga wako wambona wena busuku mwange ngambona ndakulumu hayi wena wambona ndabva dangani ngambona ngoba wafika endlini lapho endihlala khona abanye abantu uyakhuluma azange sikhuluma engingakwaziyo ukuthi umama lowo wambone ebusuku wasesizwa ngokwana ukudinga yena
lo yenziwa engayazini lapho kuhlala khona umama. Ufike endlini lapho ehlala khona. Ufike endlini wafika wakubuza. Ufike lokho wavula iwindi. Anti yezwa ukuthi kade usuvuma kathesi. Uthi wena umbone ehamba ebusuku. Endlini lapho ehlala khona yalidingayo. Maye ngifike mayelanda mina kabuye emini nami ngimbone. Ngaye ifike ebusuku edinga wena kambe kungaba lo mehluko khona. Efika labanye abantu bendinga. Abanye ngaze ngabakhuza futhi bavume amacala abo. Ngabakhuza ngathi indaba zokudinga ebusuku indaba iko chief lindingelane ebusuku. Wayela bobani uresisonda ukhoza. Wayela bobani khona obakhuza ngobani? Odumba bakomntandi. Bencedisa ukuthi bencedisa ukundinga ngaze ngabakhuza ngathi komuntu kundijakire usiku yayi maskati. Kosi kumuntu kundijakire abezwe inyali kwa chief muntu jaka muntu jakire. Bathi asikhulu ndo kathi thindi. Babe bongelana. Babe bonke. Ngingazi ukuthi ngiyehlala kuliphiliswe ke mina. Malamu Mtholo. Uyabona into ikhuluma le ingcwala. Kodwa udinge ubusuku. Xa ngikwazi ukuthi ngumama ufana nami interest ngoba isifisikati ufana nami ngintongolelo ubona uphuma lapha. So manje nje hayibo. Ngayedwe ngabuyela abanye afika ngaphezulu mama sengwile. Wayekudingelani? Ngiyekela ukudinga ijugwera. Kabuye kukhanya sikhulume kuthi ubusuku lokulala. Andasikhatha mvalelo ukudinga ijugwera. Kafike kuhle yabona ufike Luisa. Wena uzofaka umthetho ukuthi khona ebusuku. Kukhanya kubusuku engafiki eLuisa into engiyalayo mina ngiyalungisa. Alright mama. Ngiyalukuluisa ebusuku angabulala ke ozangidla. Zwana. But ngiyisere ukuthi Paris zvino ndidi. Imimika tongoti pamutemo mune mhosva yamuri kupuwa muna mhosva ndika but mune mhosva yamuri kupomera ndidi andino right uyu is wrong kukutsvaka imanhero but anga kuonei sei kuti muri kufambidzana nauyu kana kasata izvo zvevanhu ka tichazviona ende hafani kuzviita nditika hatingoti ari kuya ega nditika anditi hazvina mhosva kuya woga kwete kuya kundikukira vanhu kuti vauye ko vakandipuraya ko vangati vachiya vembuleleke akumbuze mutozerwa imtingina kodwa siyabvumirana kuti kulilungelo lakuti akudingelo mai ndinge santanda ngoba kati kuti kasantanda hayi zvekudanana musambomira kutiudza kusadana right ndoti akusikie mina ngiyasusuka abo 5 basuka abo 5 komshado ngagadi khombi njengokuba babe ngakwenzayo mina sengilayo ukuthi umuntu lo bahlala so mina ngangifuna ukuthi ayinika yena nguyo lamakey eshop ngifuna ukuthi anike amakhadi umntwana uyagula lo mithi eyakhiyelwa eshop ngikho lapho kumdinga ngiyamenza khona once first lokuzeliya i-session leya sabuya ngayo ungakwazi kwaba ka3 manje ngapha mina man wamdinga wena iwe wakamtsvaga mabva pano padare last court kuthanga wayesendingi kati sazanga ndingi wasanga kudinga kati wena kana imi makabva pano pakota handiti tikaisa condition yamadzoka handitika isusu tiri kutarisa zvinhu zvakanetsa during the course handiti pera lapa sitingi kulungisa lapa hancho hatizi kuteta kukamana elakwenzayo hancho andoma mama sitingi kulungisa njo ende situda kubatsira vanhu vanobatsirika sedare handiti vana venyu vagari pano padare vanogari mumakwenu avantu bonge vamuri kuona vari pano vese handitika vane vana vavo kupi kudzimba dzavo vana vamuri kuda kupa dambudziko kuti vakure vari nherera ndevenyu handitika imimi varidzi vavo muda kutoradza kuti hamuna hanya nazvo handitika muda ngomanyisa izvozvo zvimwe zvinhu zvisingawisiki kutodarika kuchengetedza vana kwatoda kuita isu sedare vana vanove vasiri vedu so dai matibatsiraka kutipa very positive idea chowadzi kugadziswa kwenyaya yenyu handitika ndokuti tikwanise kubatsirana nemi mukataita zvimagrudges zvimwe zviri very unnecessary isusu sedare zvokuda kutomera saka tiri kuda kuti mutipewo zvinhu zvinobatika
zvimwe zvamunoramba muchidzokorora tete katodarikapo. Toda kutsvaga the best possible way out. Nyaya iripo ndekuti toda kuziva kuti uyu anofambidzana here nemi mhai. Takuzvitsvaga isu sedare zvinove zvakakoniwa kubatiwa neuyu chero zvaive zvivo but uyu akatadza kubata iwo. Iko kutobva kumba usiku musi wokutanga kwaunotaura kuti wakaita iwe uchiti wakamuka makusenseni waiva trepa ava ukatiudzako zve nemabhuka but kana uchitaura nechitotoziva kuti chichaitika but you failed kubata vanhu right. But panoratidza kuti pane zvavawawa nezvaunofungidza kuti zvaita sei zvaitika. Ndakuzvizisa iku kubuya kwake yedinga makey ende is your right kutsvaga makey yako kumba kwako because shop yacho ndeyako. Saka ndo zvada kutaurawo kuna vachisiko kuti nekuda kwaizvozvo because uyu haana kumira manje ndosaka achifamba chero usiku achienda ikoko kumba inogara uyu yaasina kutsvagawo yakangotsvagwa nauyo uyu muruzviza. Ndosaka uyu anotoenda aiinda ipapo usiku but kana akamira kuenda mai avo ngavarege kuramba vachitaura kuti uyu akaita sei akaenda. Takuda zvinhu zviri kunetsa iye zvino nezvinhu zvatingagadzirise nenyaya yekutsvaga kuti uyu ichokwadi here kuti uyu handitika anodanana namai avo ende iweweka hauna kuuya kudare kuzoramba mukadzi kazvava kutiitira panapa. Wakauya kudare kuzomangara kuti uyu wakainga mukadzi wako. Haungauyi kudare nemunhu wakaramba kai une uchimangara uchiti ndiyanawo. Sa ndoda kuti uite review and learn to correct your ideas. Handitika wotipa a genuine complaint yatogona kushanda nayo sedare. Auzange ubuye wena dapedali uzoyala lumfazi iko madodha akumangana ero iwe wakuda kushandisa dare rinokuramba mukadzi wako. Iwewe hati dile nyaya yekuti uyu akanyenga here mukadzi wako kana kuti kwezi. Tobetserana isusu newe namambo sezvo vatokupa kodzero yekuti unyorore tsvamba unoita print out kupi kwekonetu. Handiti do that. It's a way of gathering information. Nekunowo futi tichiita zvatinoita handitika. Ndosaka ndichibvunza vachitsiko kuti eya zvauri kuramba uchiti avo mai avachikudaneka ivo vachitsiko sezvo mwana wavo vachigara kumba kwavo handitika. Ivo vari kumbochengerawo here mafambiro emwana wani agenesi zviri kutaurwa nani newe. Singasebenza sikonapo tisingashandisi dare zvimwe zvatagara tichifunga zvisina kumangako kungasinceda. Hello. Pani pandanza vachitaura kuti ava mai vaishandisa foni dzimai wangu. Ndanga ndiziva kuti vakureva kuti foni yaishandisiwa yaishandisiwa nokuti iriye vanzwisisa ipapo. Chinoitika ndechekuti pamwe foni iri kutaurwa ndemudzimai wangu here yaishandiswa kufona nouyu kana kuti mudzimai wangu aifurira navavo. Achataurwa ndechefoni but anokwanisa kudzokora because murume mumwe chete ndiwo uchiripo. Sukuma ndoti kwakazviika ikoko handi ndimai vewo mai uyu vasiri mudzimai wajoel mudzimai womunin'ini wababa wachitsiko ndokwaari kugara mukadzi wakoyo ndo kwaanga achigara zvarini popapa first 2 weeks dzekutanga ndokwaigara. Saka foni yakashandisiwa paperiod ipi before ndofunga before vachingocommunicata ivo. Kana uchiti before hazvina time frame ingatibatsira nditi uri kuti tingati foni iyi zvatwati almost 3 months. Kureva kuti mai vanga vachifarira here zvikuitwa nemukomana uyu kana kuti aingotora iwewe are you cock sure kuti une chokwadi kuti foni iyoyo yamai nini vauyu yaishandiswa nauyu achifonera mai avo ndozvaitika. Saka mai nini vaizviziva vanotozviziva nokuti ndo vakamuchengeta vakachengetana. Alright.
Iwe wakazi vase kuti vanoshandisa uyo anoshandisa foni iyo. Aiwa hazvina kuipa zvandiri kuvhunza plus iwe zvao mahwiro wakaita ka haana kuipa futi handiti but tokuda kumaziva kuti iwewe wakamuona here anayo foni kana kuti wakawa nevanhu kuti ndo yaanoshandisa because kana as long achishandisa ka izada kumuona kana kuwa but chinongodiwa ndechekuti ichokwadi here unoshandisa foni iyoyo because makuwa mamwe ane element wechokwadi handiti kana tuwo makuwa futi ndevamwe vanhu vane muromo unoremegwa nekutaura nyaya dzavasingafanira kutaura saka zve zvamwina nekuti zviripo panyaya uri kutaura ndezvipi so tiri kuti kana iwewe une uchiti ndo yavaishandisa because vachitsika vanga vabatikana pakuti pawati mai pamba vafunga kuti mudzimai wavo kureva mudzimai wavo iwo anove mai vauyu but still kana vari mainini vake munin'ina wamadzimai vake handika saka ndo vatako ndo vari kutaura wena sukuma ifoni yana leo uyayazi auza kuisebenzisa uyayazi ifoni yakona antsho mama lo vele yena kanye nguye waqala ukungazisa labo bantu wathi alaba yiba abantu izihloko zethu anti so mama lo vele sijayelene kakhulu ngesiqala esaqala kuba kwaze sifika kubhamala asi wewe zisinene kuti vanhu vakamuudza kana kuti iye anofundira ndidika iwewo pakufunga kwako unofunga kuti sei achiti iwe unoshandisa foni yamai vavo handizivi akunenga maqamba manga angakwazi uyamzonda angikwazi where's part of it wochithi ungaphokozwa kube khona ngani futhi same people ngapi kwakhona wakataka kugara kumba kwangu mani khona wakwambona kwachitsiko mina khona mesa ukuba wakwambona kwachitsiko wona bakutshela manga ngoba tshela manga lapha vele kulanto kuba yena sengale kudala into ekhona mina lapha vele ngcono sibona ukuthi sishiye izinto kuphela kulokunye akulokunye lapho sizwana tatwethu zwana mntana mana msabuka kakhulu mina ngishila kuma kodwa kunempijana ngoba umuntu enyana abokondlovulaba ngoba bazali manthetho kondlovu ngoba bazala kodwa kule nto ngifuthelayo ngemuli yabo abantwana iminyane kathethi iphila nzima umuzi wabo baphila bafaka abanento zabo ukuthi ngibe namagundwane lani lezigayo papa ukuthi kwenzekalani benza ukuthi ngibe indaba lengathi ingaphela namhlanje ukuthi bakhulule ukuthi belungise into zabo abantwana labo so manje nxa lokhu siyafunda utheni malungu uthe bakhulule hayi bengithi nganye izaphethwa namuhla indaba yakho ngingakwazi ukuthi akwangithi ukuthi bakhululene ha bengithi ngingaphela mathani ngoba iproperty yabo iyaqinisa onakala kodwa wena nxa ubona ukuthi ubone ngani ngaphela njani hayi sengizwile ukuthi kona ayikwanisi ukuphela nami awungathi umkhwenya lokuya ngokukhulula ukuthi plus abantu laba asiba correcteni madoda alright asiba correcteni lo ngiza kuphinda futhi angazitshela ukuthi umfazi kafuni ngoba asiyo into wayirepotana lo wani umama angazitshela ukuthi sifuna ukushayana ikwesikwana okuzaphuma iko okuzatsho ukuthi sebeshayana yini manje okuyaphuma ende vari kutokosta nyaya kuti isabude ndimi lina mubona vanava ivo vatopedza vhele loko asafundi wana sefuna kushera saka vanoda kushandisa dare izvozvo vachisiya nyaya yako yanaye pano hayi asiqale sidileni le ndaba yelabuyana layo la khona liyashiyana kumbe khona liyathini
ngoba alizange libuye lapha lizoreport ukuthi lifuna ukushiya izinto but ka awuzayi ba report ukuthi kona amkazanjani umkazanjani kodwa ngalingafundani hayi thina sifose kodwa thoda ukuthi titangeta dila nenye yamakawaya naye kana hayo isizobuda ukuthi imamtshata nani ande imwe nyaya uhlupho sapho ukuthi abantu laba impehlane zabo lapha abahlala khona bayazazi nxa besiza ngapha edali bayachiya abayiba babadilizela umuzi bayabachiya babuye bona khathesi sebeqamba lapha unakazi bani kodwa kumamchile ukuthi azenike ubufakazi obugcweleyo phambi kwedala okungayisi ukuthi kuze kwalana lapha kuzelungiswa izigwenxa zamanga ngoba ubaba luthi Thikwa ngeke alale lindele umfana emlindele ukuthi ufuna ukumbona ukuthi uyangena angeke amlinde hayi ukumlinda akakwanisi kodwa angeke amlinde lo uyaziphandela uthi Thikwa ngangena endlini alale lo uyaphuma yena lapha afuna ukuya khona uyabe kwazi ukuthi phendula kwesikhathi bani hayi uthi Thikwa kaphume entweni yabafana uthi Thikwa ngabe lapha avuma khona ukuthi hayi ngathatha umntwana lo ngamfaka ku premises ngase ngilibala ukuthi ngile ndaba lo mntwana lo mntana mina ngilokho ngisebenzisa abantwana laba ndawo yinye okuyinto lokwazi ukumphathe kuhle uthi lokwe baba ngani ungazi lokho ngani abantwana abanye bachatile sekundwani uhlali kodwa okufuze akulimuke khona okuba Thikwa hayi lo abesesithi umfazi kangisamfuni ayisiko phela lapha sizelungisisa lo hayi kokwalana kungazokuproveke lokhu okuyikho singakho la selize kuqalisa manje ukuthi lapha selisenze kodwa leli dale ngilazi kalivumela abantu abalanayo la singabe siyaliphoqa iqiniso lelo but into ezisa ujaha lobuhlungu kulendweni makhona ujaha luzisa ubuhlungu ukuthi inini munhu kunemunhu wandikufungedzira kuti ari kufambisa nemukadzi wangu but bona ngale lokhu ingazani lokhu mememukela nxa ifika ngale kade pantu uchitsi kwamkhabe iwe kunenyaya apa muri kufundiswa kuti muri kuita zvakati nemwana wangu chimbosuduruka ave kachana aphuma lo kwesikhathi inhliziyo yakhe besingakhuluma naye avele kuyathula kade empilweni besingakhuluma naye babuyelelana bona lapha sithenga uzochitha la sifuna zikhande into le ilunge kuhle ora kungembuzi vana venye vari kupi Vana vari kwa mai. mai vakupi wongolo vatwana ko orati vangaki vangakana ukuthi izikolo zingavula so bayahamba esikolo behlala kuwo uyafunda vele manje mama akufunda kopama ake sasikwazi ukuthi uzabhala njani ngoba sesisesaba ukuya kopama siyesaba sukuthi siyesaba ukuya kopama nje siyesaba bayaswana hey mana nkaza umntwana uyafunda kathesi uzamela abhala siyesaba ukuthi uzahamba njani uyabhala bona umama wakhe kasikhulumisi nawo ukhona umalaza kangikhulumisi nawo sihlangana khona pedala hayi asenzeni so sihlangana khona pedala namashi sihlangana khona pedala ngithi mina ngifoni yami isebenza nasi ngihlala mfundini ngakathula mama zwana ungajija nama lalela mama khuluma ngicela uqobo ngihlala mfundini nasi ifoni yami lokho abantwana babuyayo awuzange ubuze sibalwaza ngakuthula ngicela uqobo ngiyesaba ngoba umntwana lo grade 7 ubebona okwenzakalayo kopambara khona ngale lesabani lina ukuya kupamba hayi ubaba lo ukukhuluma kwenza mhlakana siphandle lapha hayi ngiyesaba ukuya ubaba uphi lo sesiphandle lapha hayi ngiyesaba ngoba wathi you are making business ndifuna libhadaleni ngiyesaba ukuya kopambara mina kade umntwana uyafunda ngiyesaba ukuthi uzabhala njani umali wazana kabuyi kimi umuntu akhuluma umntwana ndi mama umntwana nje bebhala grade 7 uyabhala njani kabuyi kimi ngiyahamba njani kopambara umali kazana akakhulumi lana ngiyahamba njani kopamara lani idale kukhuluma nini ngihamba njani kopamara imali kazana kakhuluma lani umntwana egrade 7 gatsho yena ukuthi mhlana azabaleke umntwana uyahamba yena esikole hayi iwewe
kana usingataudzani navamweneka because iwewe kana usina mhosva handiti hapana point inoita kuti usataudzani namaya nangu yapika ndinofoneni ndichibvunza vana kuna ukhulumela ayesengicela ikhadi lomntwana ukhulumela wona akatshula sengicela ikhadi wena umarukazana yakuhambe imiyebona mama umntwana uyagula ubebolile ikhanda leli waye ungahambi uyebona umama andomxawala nomkabo indaba ungayikumama wathi ufuna ukumbulala lotshela abantu bayesaba ukuthi lo ukuphela bayesaba ukuyokopama ngiyahamba njani umalukazane engangikhulumisi angaze ngikhulumela mhlawumbe phandle kasekona uku-exchange amaziphandle from the word azange ngikhulumela ubani angaze ngifike ngathi ngiyahamba ngisedatha ngangcono ngisebenzisa ifoni kodwa bemfona ngifone banjani abantwana ahambe ekhaya esiloko ufone ngemva kwedale lesi ngicela ikhadi lomntwana lapho kuze khona ukuthi njani manje after cut ngifone kangaka after cut be ngafona cut esise sivele dale lesibili mina okwangifoneli namasha ifonela ngikho kuba kungayaza mayayala mina iyasebenza ifone yami namasha hayi uzakufonela bathi hayi mina ngifuna ukubuza ukuthi katheni uzalela abantu abami njani manti ngabama angiyali labantwana buze abantu abazayela njani ukuthi abantwana bayala kuya kobhama la mina ngiyima bomama wabantwana kathi wekelana ukuzobathatha abantwana kanjani bahamba ngapha la kathi abantwana abantu abami wena libami lona then le garage yakho lizayela njani labantu abami oyelela bombani oyelela bombani ngingayisabuya kobhama la bashise bafake nebhasini bafake ebhasini besiyama ngithi uyeza mama uzathuma kathi sibela bani khonela uthi mbafake ebhasini basiya ngaphi unina ngingamboni ngiyafaka abantwana ebhasini abantwana bahamba la ngidale leli zalini nzaki ngomira chisiko indaba yabantwana phela lina emimi musade kunyanya kungwarisa kudarika kubasigwa kwamunogona kuda kuitisi mazvo inini denda ndisinabvunza kuti vana vari kupi mamuchapopotedzana nguwai madimbotaura nyaya vana ndisina kuitaura ina namwana ari kuuno idingendiso zvanini zvanini mwana ari kurwara kana khadi handina ndopa akazonoka khadi murona ende akaita kuritumira anomboya nako akatitumidzira ndikaendesa mwana kuclinic akabaya majection 5 asi atidaiso imimika uyu ani muroora wenyu mwana wenyu right uyo semwana handiti hatisi kuti zvari kuita zvakanaka imimi makambomushedza kuti uya kuno andakamutaurira kuti ndipe khadi remwana akaritumira hana kuya kwandiri saka nditi nyenze njani mina imese ngimlanda yena wala ndozogcina mina ndo zvamunofunga kuti uya kavawochengeta imimi mira ndikudze chokwadi ukuchengeta ibenefit uyu akavinga murume wake wari kuurira kana chiura zvishuku asi pamusoro peizvozvo anofanirwa kuda hama dzemurume kuti akudeika ngunge mwari akatomuropafadza kuti afanire kudai munhu wakavinga ndeushu asi tiri vanhu vatema hakuna munhu akabva mudenga naiyewo kumba kwake vana bhudhi vakewo vari kutowanawo varoora vanofanirwa kuti rudo gukure anofanirwa kuchengeta mai varoora vari kumba kwavo vanofanirwa kuchengeta mai vakewo but anenge akavinga murume wake mupamba chero mukaenda kupi right asi mwari akakukomborerai nemudzimu yenyu handitika chipo chakanaka zvakafanana chero newenyu mwana mukamuzvara mukamuinisa kuuniversity handitika kukuchengetaika ndimwari nechido chake dzingori nyasha mauzisa ndo pamwe pamunorasika ipapo kuti mune muchiti munhu wakauya kuzondichengeta kunge saka imi muri mutomukholesa mari yaizvozvo right atitaurisa izvozvo iyewo futi ngaazive kuti mwana asakwikwidzane nemi semakwikwidzirana ari kuita nemurume wake because iye haana kukangasirana nemi akakangasirana nauzvo ere imimi kana muchimutirita imimi regai kutora nzvimbo yauyu moisa pamuri imimi rambai muri mai vauyu nevake handiti
ndokuti mukwanise kuvaka vana ava because vana ava vakatopesana zvokutoti vari kutoda vanhu kutangira pamuri nepatise dare kuvaka vanhu ava. Saka imimi mukaita sekunonzi mune umwe wamuri kusaidi kwake pakati pevana. Last time ndakataura kuti murora kubva pawakatiza hauna kuuya kwandiri kuzondiona. Umame ngangena kakhulu nyaya yevanhu vakagodanana vanodanana chero vakapesana abantu bengathandana tinomama sikangena kakhulu mangwana unoziva vanhu kana vakupesana vanotsvaga vanhu asi kana vakudzokererana ungezotiona seresisu sikari sevesenza futi sevecachiri kuti halapa mai zakhuluma njani kumama ukuthi sesizwanana vanodzokerana vari zwana munete kana vakudzokerana vanenge vakutonyeya imimi vanenge vakutonyeya vanenge vakutonyeya imi nevamwe vari kuvafurira vasiri mimika vanhu vanodzokerana hauna kuuya kwandiri kuzondiudza kuti isisu takamboona vanhu vakapesana for 10 years saka maana kogonza kuma avakutaneni for 10 years kana vakudzokererana vanhu ikoznovaandoti chava makandana asi kana vakudzokererana vanhu vaya louya kusenyenya senyenya ngati loseti hashamarwe hazva zvakakanisa ngatisi vanhu vainde nyeperi lo isitira lo sevei2 so apa ndoda kuedza kuti vana mai mutsanyanya kupinda panyaya dzovanhu imi miedzai kuti lozamu counseling lomalazcounseling maana ngokuti inzwaika bona mamukhuleli yawa ufuyile inkukhu andikule nkukhu zingacacada laphana semdenye laphanenye lapha itsiyane lingangena kwenye kwenzakalani itsiyane liphume lizongena la liyatotshora phi so lokho nami ndingazathatha umfazi ukuthi akadesi umntana msethe still abantwana labana babethwele nzima ngomunye umfazi babethwele nzima bazathola nzima bazathola nzima thina lapha kasilwisi ukuthi laba bantwana behlukana asilwisi basopande sidinga indlela zokuthi sithobe ijaha le into ezwana ukuthi ngalela umalukazana ukuthi kabuyi kuzobona abantwana ngimoneleni wabalekela ukutshaya umntanami kazange abuye la mhlawumbe ngikhulumile phandle la uma lesihlobo kwani kazange abuye umalukazana ngiyamkhulumisa njani ukukhuluma la akuba ngathi ukumcela ikhadi lomntwana ukuthi ngihambise umntwana esibhedlela ngihambisile ngihlabisile ama-Jackson kazange abuye futhi ngemva kwekhadi ukuthi azokuthi mama asikumhlabisile umntwana senjani nangu ukhona kanye emnyeni umalukazana wami mina kangene endabeni zenu losakamashi yabona enye into wena malukazana umthetho wesintu bachishona bachindebele ungatshwa indoda ufanele uyephephela kobani yes kwafanele ubale kuye kugogo nxa lomuzweni uye kumamazana hey bakithi usabani uyanjanga lo uba uchithi kwabi lo umama lo ando umntana abize lo wena mama ubize lo umntana kwathi kathi umenzana umalukazana into ezondwa lijakuthi lo engalokuzubalekela labacabangela khona yinto ezondisalo lo umalukazana ubaleka ebuya kuwe akukangena ekhwapheni lakho lo ethu uyabuya ngogodo uthi hayi nxa uchabulala mina mntanami ngasoza ugodo wasoza lusebenzisa into ezonza ujaha wena nxa ule problem hamba kumamazana into yakho idlungu ungayi kochithi lapho kucatshangelwa khona ukuthi yiba bachitha umuzi wakho kunembabazane khona ende phezu kwakhonokho sathetha pamusoro pezvozvo vachitsiko nemimana nditika imimi futi regai kuita sekunoyi mune nyaya muri 2 ima muna nyaya iyi but muruda kutogadzira nyaya iri kuda kunokontribhuta pakukonanisa futi vanhu vagara vakakonana because imimi vachitsiko mukawanikwa sezviri kutaura kuti mune mashoko amunotaura kuna maya because maya ava muri kuva zvauri taura vari kuti vakutya kuuya kwabhamana kwai pane zvamakataura watini do sakana sasitaja bana watu wali pale business ifungu kuti ndibhadala ino mntana yakhuluma njalo taura imini munhu wese anga aripo saka vatadza zvikuchinisa mtaona kuzvangu kuti wati siwenzi business yabona makombe ndoziva vanhu ava mai ava alatu mai vanhu lomai chitsitsi lova kuchitsitsi ndova vanhu vatange kubatana manje ivo vana ava vakabatana vari 2 inzwa mai ava
nababa bachitsiko vakabatana iyo muri no control manje iwo unotanga kudai vana vabazoselandela umama ake lwana selandela ubaba akuselandikota ndaba iwopande izvozvo vana kana vachitsiko mwana ichita izvozvo nitsurai mwana hatidi kupitiri vana vaputse vadongu bangandangu dungusangana ichaona nyaya ende phandle mina ngangikhona handi unoona kuti wakhuluma lona asi lowane kukhulumile kwayi kuzonda tikavagadzira zvinhu zvazvo tikati zvapera handi angari my-emotions uliziza kusvikira tabvunza chitsiko kuti nachitsiko pamusoro pezvese izvi handitika chero pasina living evidence leading to this case so far handitika asi kana mwana musha uyo na uyu ukaparara nekuda kwemwana wako, how do you take it? Chisiko akati pakuda kutaurira kucho kuti kwese kwavakwesase sukile ngapa ende ivo vasalamba vachizokera kupi zvinhu zvatakataura pano tikaita iron out ndo zvava kuti kwaiva kutadza kuita kwabhamara uya kutadza kambe zinasebenza kunoko. That's why ndichitaura makombo kuti mai ava nababa avo ngava ivo ngavabatana vakabatana ivo imurito igadzire isi pana padairi iri harisi dai rokuputsa no toda kuvaka tinyatokwakanezva tesotokaonyokwesamba iende kuekonetiti chichi patidhaba jesikaikhuluma napo akwakamhanyani asi vabereka ava vari tu vakabatana vana vatokwanza kuvakontrol. Pamusoro pevana vandabvunza ndindabvunza zvinoka chengetai vana vemuzukuru wenyu vana venyu asi kana nyaya yatauro zviri pamutemo vana vanogona kuenda kuna uyu vanogona kuenda kwababa handitika zvino haisi nguva yekugwira vana because hapana chakangasika pavana isi tangovhunza handitika sedare kuti vana varipi ndevezera ripi because you are keen to know that muizisa asisi report vana vanoenda baba vachisupport kana papiwa verdict sekanjo zvino izvi but still during the course of trial handitika still welfare yevana inongodiwa zvo hatingati kwai nokuti muri kudini torega kubvunza zvevana tozoti chazvibvunza tozozvibvunza handivada kudla vada kudii nekuti kumbe vasebhaluni zvifuni wawazi kwe this is why ndabvunza kuti mukataura nditi but amene kuda ndakukanganisira uya kuti handina hazvizvo zvamamboya kuotaura kuti inini ndiri kunyimwa vana ndiri kudii pamwe saka izvino dambudziko revana ka harisati ravepo muringotiudza imi senyaya handiti asi ndiri kungotiwo imimi samai handiti uyo mwana wenyu muriziza musagare makatarisira kuti mwana wangu achauya chete kwakasauya hamushedzi woni yakwazi kuti mutani yaguda uzwani wazibona kuti zapera umntana akuyenza ukufona ukuthi izidonda seziphelile alright mukuzviwa were dad uthi thiye yayila ngapha ngale kakula hayi kokuhluphala la ukuthi malukazana awubuyi ukuzabona abantwana lokuzangibona la nxa uxabana nomngakho ubalekele ngakimi ubalekele lapho okulelise libomvu khona hayi kuyezwakala phepha ke gogo vuma ukuxolisela ibomba makombo kodwa ungakaphenduli wena nje la wena ungabonga umbobo ngikhuluma ngakakhulumela asikwazi thi na ukhona qazi ukukhuluma la mhlawumbe khana lapha ukuphonga ukukhuluma la angaze since waphumela alright wena ukuthi right ukhona ukukhulunywa ungathi angizange ngakamba siyafuna amazi ngikhona ngoba kathesi uyakwazi ukuthi mina ngiyabe ngisemsebenzini amalanga amangaki uyakwazi ukuthi ngiyabe ngisemsebenzini amalanga amangaki waye ngakhambi uyalungisa udlula la ngicele ngikhaya kati wena west part of it umntwana egule xa ukugula
ngamthi hamba la esibhedlela wabhalelwa i-prescription wabuya wayifihla ngathi kanti ungazusele ukuthi ukuselekala lo muthi singawuthenga yini ukuthi umntwana alatshwe ikhadi walifihla ukuzobuya kwakhe ukuzolikhipha ikhadi lapha kusungukwesi-2 lapha sengihambe mina ngayaphonda ukuyabuza over the counter ukuthi umntwana ami ulezilonda eziso yikho ukuqalisa kwami kuyathenga umuthi yena ikhadi iramba kwami imimi makainda funotola prescription makana mungamurapisa mukatenga mapirisi denda uya naro rakanyogwa kati rakanyogwa mushonga una kutengwa jekiseni wanga usina kutengwa imimi makamurapisa ibaba pari kutakwa ndo vakarwara aiwa kudhara tisati tatobasati vavauya kuno ikweli kuruma ini wahamba laye besahlezi kuhle kobhamara wa eclinic wabhalela umuthi awuthengwanga ngaze abuyela la eclinic mina sengithumezela ikhadi umalukazana kwafika wathokona ijekiseni leli kalilithenganga singakhipha imali yala athenga ijekiseni lashwela kale khwekwe lathengwe eshuruphi labuya ngihamba la eclinic wahlatha amajekiseni am5 eclinic kodwa wabhalwa awuthikwa umuntu antu ungathengwa hamba lekhadi uyathikwa awuthikwanga ukuthi wathenga athenga omnye koJuweli ngazathenga le jekiseni lakhona walatshwa umntwana sengcono khathesi hawu sesihlala la mfoni umntwana sengcono uthi ufonile kumama omncane kimi ngasangafuna umna wami mama omncane bari nani kune baba ifoni yangu inoramba kupinda inoramba kupinda all right. Sipele madoda anisikhuluma next time. Asungoloke sibode endaweni one. Le vele discovery yakhona le. Kanti sesenze nama investigations. Connect. Yeah, number zakhona network. Inetwani. As long as the list in the same, do not pay. No problem. Pressures, it's not like court warrants. Anyway, money punch. Siyahlangana 20 ayo banamba lawule ibruku ayiwambu 28